Adlaw kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, saan napod no nagantin tay drama ita. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glycagin Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastiman ti kuna ni Kabsat Juan, dir man ang biyanang, naladawak ang asawa tan nasurukak 40 titawan ko idinadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, no kasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsakan aklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makankansyawan. Makadandano kak na damang kankansyaw kanyak iti baak. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rod Amin samot na natattao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mo ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikas kaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsinjuway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kankansyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag no ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karoon makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige nanang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timang kang kansyaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ide, tunggal kansyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, idinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Hindi kwan,
Nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kastama lang tinaramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mon tangarod no kastati ko nam. No siya klamay sa oray sanan dayta. Ang mala pagbigyan ka Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mon anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananam. Iso na lang takas lang na bambanog aklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklaki ti adagusan iti apukaw. Una. Namnamaan niya ngayon ton umay abulan masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna tapno maminsan. Nauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay nagmayatan ngayon no triplets. Ngam uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno uray may sa mayat lata. Ngalangar ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bannog kaw. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, yin intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan syakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din di asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na diyang asawa. Kat, kasano nga ro dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang, tikan kanon may, Edna. Iso nga, ay na po, apalan ka. Tanakatumpong ka, iti nagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw, ti paggagatan na. Awan ka di pa'y Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti da diferensya na kadata. Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y ita, Wano adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangaroden at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanon titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton, maho ka anakan. Adan to, uncle.
kumapoy kan samot nga main kanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw, no awan mo't putot mau. Awan useless kanakan. Ni, apay aya, adidak sarsar dengan akan kancyawan angkal. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayaw? Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kay malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kun friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon ti tawin. Ay, awam nga rod. Apay no aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglib pay laang. Uray man agawa nga agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglib iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasan ta kadit aghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan ak. Italaang manen nga aglive ka. Yadan, bambanog la da ita. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ay na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Apay akas tatilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga adayaw nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti ado nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, ti may papan iti da ita. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak may awan da itaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko.
Wino, padasam nga tati, agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kano na pinadas mi, ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko, sumrekaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Saan na kasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nanto matagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan tinamnamak na nang. Ipilit mo kit den no talagang awan. Bamban og laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldok ita. Ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak tamat. Tapno adda kumamat ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mait? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kayat agpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang. Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamot di manugang yaw. Ay, di ka pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikum la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng.
Agulimag kay man matanggal. Imbas sa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kasta mo ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin na, asaan na nagaw? Awid na idna. Umawag paigan ka. Sana na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mang namnamakin kwa na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon? Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay, isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamatlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti daydi agundaway, kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarum ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakitan na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tal daw na aklon kumatlaang ti amin. Kat tilatan trabahok ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon ti naipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sanak mo na ng asaway ti sabali, iso ngagmay sa aklat ta ngaging gaita. Tapi musay matan ti inak. Alakastan, ti kabsat, wano gayem mo, Juan. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bindisyon, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello, gagaya. Manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod no nagantin tayo drama. Amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay ni Mylene Aguilar from Pangasinan, Maricel Daligis, kano Philheart Balasilo. Kastimanti ko na ni Kabsat Elvira. Dear Manang Biyanang, agpada kami itiinak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, idi balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko, Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at garod no kasta. Ha, mabit malayang Noel. Apay ka tisa. Isagtang mo matilugan.
Unsan? Nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Unsan? Apay ka day? Kaya't ko amam-am mo sino day dya babae. Mapit lang nga rin, tayak tras ko tilugan. Anya ti maday dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kiditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudum, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Nasayaat nga rod lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Sino di nang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinangag ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira, at iti pasarabok kin ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Ah, Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon nga umay dito balayo. Ha? Katsapay ko ma, tadapan nakaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton ken ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di uray di nakaikallaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adimtangkan ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman ak, Elvira. Inaklon nakmutlaangan.
Ay, ayatin ka unay. Ay, ni, ala, anak nga ara ko pa na. Kababain ka na kita aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsa ka nak ngamin. Itatay naklon lakon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mo ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wen, awan ti parigot kanyak. Agnaid kayon nga agina ijay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may hindi dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wen, napudpudaw dahi jay. Amangan mo't no napu daw lang. Makitam daw no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir Ginga? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay tibalay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wen, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Gerwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na. Manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyakti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag-shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Ay, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami tiyo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day tanaang? Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Wala na. Sa dinot sinapanan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwarda gijadwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kaya't amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gundawayan na mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdama nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay,
Baknang tamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige, mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubwat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog akpay nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dilo tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga minti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Eh, kwa, pinadas mila ang nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayong kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagunget ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, ala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Kat kasaanon ngay no. Hoy! Ibagam kit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagakan kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may nga mangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay,
Hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo? Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver, ti may papan iti kinabaogyong. Maborbor tiyan, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak ang makaputot. Sir, Sa anak ang makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasarita yun lang ni Ma'am Elvira, Kumprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay, anaramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki ti impasgay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka magaya, ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, Naglok, nagwapo. Ha? Unraw? Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay ditaw. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kan, apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino a talaga ti kaing ingas na. Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel a driver. Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado. Adaras. Ni, akwa, agpakpakuyugak lang Ay, nga. di ka nagkalintigan, Elvira. Awan pa managnak ko nga da relasyon nyo. Gumnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Iso pinanawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Kat saan la may sa doktor. Tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamot nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unlaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Tayo kuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Aklo na kung tagpaiso sana.
Nay ko. Traitor kayo ng pagpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayong kat pumanaw kayong dito balay ko. Itamat lang! Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumula ti kabalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ganti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang nga ruden ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adda itan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag ininayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak manuag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay, Ngam arak sa matimapan mo si napulmanan. Abe nga nabarta ka manan, kastamlatan nga kan kanayon. pangliw-liwag lang. Iti parekot, bakit? Inawis ng mga men, hindi kumparek. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot. Ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kun kunam. Di tamat arak ten into naram. Reklamo ka mo da reklamo. No kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabuham. Kasi ka lang ang timanggad. Ora dyan nam. Iba ka, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Aba, gaputa bakitan, saan ang nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay kasla kayat kunti sumuko iti dayda gundaway ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Inkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak kat kaasin na nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat wanagayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Nabara kablaaw para iti tunggal maysa itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Baldo sa napod no hanagan tintay patangatang drama ita. Ngamsakbay na hello mampay kani Linlin Berwega, Sally Chinyona kani Elma Busanya. Kasi manti ko na ni Kabsat Baldo. Dear Manang Biyanang, nalas ka no ti ugalik, kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida.
Katap na mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldaw lakay, apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ke, marigrigatan damutan ngagsa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabtrabahon. Kabailak at trabahwan nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahoan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagijay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak ide. Ije na tayon akong parik. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adika dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag na. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo? Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat dya amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo latan, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjeng aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos mo tantay bagas mi ading ko. Ay, nagriga lakit ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito'y lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutin na. Panunutin talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko.
Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti dadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na tatinultulungan kamot idya nagtrab-trabaho. Anya mo la tinaytultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na bartig akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagdyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso timalaandasan na siya. Diyan mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto iji kusina. Uy, tapi manaw manan ija balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan di nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga rod Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da.
Tadimot ibingayan ti amada. Ay, diya ka mo nga rod no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay amanang. Ng kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Anya nasapa, naladaw pagit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula, tapno malpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Intun aldaw ton, sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram nay, nagkutong kan. Apay numanangdan ka laangan iti kadwam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta kan dita abroad? Masaya at ta bakit? Naging krisman ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng bigat bakit? Ingkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan unay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalatta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanyak. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada. Iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang ditoy nga gamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya.
Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigidang agpabaknang. Kahit anyat planom iti sa nikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak taadaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Kitbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na. No pabayadak titawidan nyo. Sana bale, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray siyak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen Tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti day tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw? Wanaw? Sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y day tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at idaga atawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilangay. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raud. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang ak. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na diagbalbalew. Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanan dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta.
Ingkatungkalan, nagijay mulam. Katlusan na madadaol. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka paila makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad, kumare? O di da dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadag iti anak ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tay niinot met la na ilaklako. Ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado a leksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kataging gangarudan titoy, to'y gayam mo, baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa.